Nyuma y'imyaka 2 bashyingiranywe, Jennifer Lopez na Ben Affleck batandukanye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Gusa intambara hagati y'ibi byamamare bibiri irakomeje. Jennifer Lopez ni umunyamerikakazi w'icyamamare muri sinema no mu muziki kandi akaba umugore w'ikimero. Ben Affleck nawe ni umugabo w'icyamamare muri sinema. Hashize hafi imyaka 20 Jennifer Lopez na Ben Affleck bakundanye bwa mbere. Bongeye guhura barakundana, bakora ubukwe mu mwaka wa 2022. Ariko nyuma y'imyaka 2 gusa babana nk'umugore n'umugabo, inkuru yabo yageze ku musozo. Mu mpera z'umwaka wa 2024 ibihuha by'uko bashobora kuba bagiye gutandukana byarushijeho kwiyongera, bitewe ahanini no kuba baratangiye kugaragara rimwe na rimwe mu ruhame batameranye neza. Byageze ubwo mu kwezi kwa mbere byemezwa ko batandukanye, nubwo nta tangazo rihamye bashyize ahagaragara. Iyi nkuru yakiranywa agahinda n'abafana babo hirya no hino ku isi. N'abafana bari barabaye hafi y'urukundo rwabo rwari rwarongeye gusagamba nyuma y'imyaka myinshi baratandukanye. Mu ndirimbo nshya 6 Jennifer Lopez aherutse gushyira ahagaragara yanaririmbye mu gitaramo giheruka kubera Los Angeles. Uyu muhanzikazi w'imyaka 56 ntabwo yazuyaje kwandika ku byerekeye wari umugabo we Ben Affleck. Ni indirimbo zirimo amagambo yuzuye umujinya n'agahinda, bigaragara nk'ishyaka rye ryo kwihorera akoresheje umuziki. Nk'uko ikinyamakuru Radar Online cyabitangaje, umwe mu bantu ba hafi ya Jennifer Lopez yaragize ati J-Lo yishimiye kuririmba ukuri kwe. Ati nta na kimwe yicuza kandi yemera ko ibingibi ari intangiriro y'igice gishya mu rugendo rwe rwa muzika. Uwo muntu yakomeje agira ati niba Ben ababaye yarababajwe no kuba Jennifer Lopez yatangiye kumuririmbaho, ni byiza. Nyuma y'umubabaro nawe yamuteje, Jennifer Lopez arabona ko ibingibi ari ubutabera. Ati ntabwo yigeze yibagirwa uko yababaye kandi kwandika kuri iyo nkuru no kuyihindura indirimbo biramufasha cyane. Ati icyo ashaka kuvuga nuko Ben ari we wasenye urugo rwabo, ntabwo ari Jennifer. Izi ndirimbo nshya ni inzira Jennifer Lopez yahisemo ngo atangaze umujinya n'agahinda byamurenze abinyujije mu buhanzi bwe, aho amagambo y'indirimbo ze avuga menshi kurusha uko yabivuga mu kiganiro. Jennifer Lopez uyu ni urugero rw'umugore w'ikimero n'igikundiro cyinshi mu bihe byose. Uburanga n'umwuga we byamugize ikimenya bose kandi bimugeza kuri byinshi benshi bakwifuza uyu munsi. Uretse umuziki we ukunzwe n'abatari bake, gukina sinema cyangwa se ubucuruzi azwiho, Jennifer Lopez ikindi azwiho ni ukudasa n'imyaka ye. Ni umugore w'imyaka 56 y'amavuko uyu munsi, ariko hari abashyenga bavuga ko wagira ngo afite 25. Ubuzima bwe bwaranzwe no kurwanirwa n'abagabo batagira ingano, ndetse amaze kubana no gutandukana n'abagabo 4. Uyu mugore ni muntu ki? Afite irihe banga? Iki kiganiro cyanditswe na Mupenda Joel. Jennifer Lynn Lopez niyo mazina ye yose. Yavutse ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 7 mu 1969. Bakunze kumwita J-Lo, bihagarariye Jennifer Lopez. Ni umunyamerika w'umuririmbyikazi, umwanditsi w'indirimbo, umukinnyi wa filme, umubyinnyi, akaba n'umucuruzikazi. Kuba mu bihe bye asobanurwa nk'umwe mu batumye bidagadura n'ubu kandi bigikomeje. Ashimirwa kuba yaraharuriye inzira abanyamerikakazi bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, abaharurira inzira yo kwinjira mu ruganda rw'imyidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo muri Amerika y'Amajyepfo bagiye binjira mu by'imyidagaduro mu myaka y'2000, buri wese yigeranyaga na Jennifer Lopez. Ashimirwa kandi guteza imbere ibyerekeranye n'imyenda cyangwa se kuberwa cyangwa nanone imideri. Yavukiye New York mu gace ka Castle Hill muri Bronx. Ababyeyi be bakomoka muri Puerto Rico. Nyina ni Guadalupe Rodriguez, se ni David Lopez. David Lopez ni demobe mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo kuva mu gisirikare yakoze akazi k'ubu IT, yabaye umutekinisiye mu bya mudasobwa muri kompanyi yitwa Guardian Insurance. Nyina Guadalupe yakoraga akazi ko mu rugo kugeza Jennifer Lopez yujuje imyaka 10. Nyuma yaho yatangiye gukora muri kompanyi yitwa Tupperware, yagurishaga ibigega. Ubundi yabaye n'umwarimu mu mashuri y'ikiburamwaka ndetse n'umutoza ngororamubiri mu nzu zitandukanye zikorerwamo siporo. Ababyeyi ba Jennifer Lopez batandukanye mu mwaka wa 1990, bamaranye imyaka 30 nk'umugore n'umugabo. Jennifer Lopez ni umwana wavutse hagati mu bandi bana. Afite umuvandimwe witwa Leslie na murumuna we witwa Linda. Bari abana 3 bavuka mu muryango ubayeho bisanzwe, udakize utanakennye. Yasobanuye ko yakuriye ku gitsure cy'ababyeyi be, akurira mu muryango w'abagatolika ndetse ngo ntiyasibaga misa buri cyumweru. Ajya mu ishuri yize mu mashuri y'abagatolika harimo Holy Family School, Preston High School nandi.
yari agakobwa kavukanye impano nyinshi. Mu buto bwe yitabiraga imikino ngororamubiri ku rwego rwo hejuru irimo gymnastic. Ku ishuri kandi yabaga mu matsinda abyina. Agace yabagamo kari ak'abantu bakunda umuziki cyane, ndetse abenshi bari abanyapuerto Rico. Ntabwo bitangaje, abalatino bakunda umuziki cyane kandi benshi ni abagatulika. Jennifer Lopez n'abavandimwe be, ababyeyi babo ndetse n'abandi bantu bo hafi yabo bashishikarizwaga kuririmba, kubyina no guhimba amakinamico. Ibihangano bindi byariho icyo gihe harimo nk'ibitabo bivuga ku banyamuziki byatumye Lopez wari ukiri muto yumva nawe ashatse kuzava amufasha abantu kwidagadura w'icyamamare. Ari umwangavu yatangiye kwiga ibyo gutarama mu mbyino zitandukanye zirimo flamenco, jazz n'izindi. Yari mu itsinda bitaga Kips Bay Boys and Girls Club. Yitozanyaga n'abandi banyeshuri bato kuri we, barimo na Kerry Washington muzi icyamamare muri filme. Hari abamwita Olivia Pope kubera ko yamamaye cyane nka Olivia Pope muri filme yitwa Scandal. Nyuma yuko arangije amashuri yisumbuye, yabonye akazi ko kuba umunyamabanga cyangwa se umusekreteri. Byari mu nzu ifasha mu by'amategeko. Ibi yahise bifatanya no kwiga ubucuruzi muri kaminuza y'i New York yitwa Baruch College. Gusa yahize igihembwe kimwe. Afite imyaka 18 yagiye kwiyandikisha nk'umunyeshuri wiga umunsi wose muri Manhattan's Phil Balak Dance Studio, ishuri ry'umuziki no kubyina. Icyakora yatangiye kwiga ubwo buryo bwo kwiga umunsi wose amaze iminsi yiga mu ijoro, cyane cyane yiga ibirebana na jazz n'ibyino bita tap dance. Ababyeyi be ibi ntabwo babyishimiye, nubwo bari basanzwe bamwumva bakanamufasha. Kuri bo ntabwo byumvikana uburyo yaravuye mu ishuri rya kaminuza akajya kwiga muri iryo bafataga nk'irya nta kigenda, ibyo guceza. Jennifer Lopez nyuma yavuze ko impamvu ababyeyi be batekereje ko akoze ibintu bidakwiye ngo nukubera ko batari barigeze babona undi mu Latino ubikora guceza muri ubwo buryo. Baramurakariye cyane. Nyina yanabibonyemo kunanirana, amwirukana mu rugo, bamara amezi hafi 8 batavugana. Jennifer Lopez yahise ajya kuba kuri iryo shuri, n'ubundi ngo akajya arara mu biro. Ni gute uyu mwana w'umukobwa yaje kuba icyamamare kuri uru rwego? Ubwo buzima buri mu byiciro bitandukanye hagendewe ku myaka. Nk'icyiciro cya mbere ni icyo guhera mu 1989 kugera mu 1996. Iyi myaka uyu mukobwa yari umubyinnyi wabigize umwuga, akaba n'umukinnyi wa filme. Akazi ke ka mbere yakabonye mu 1989. Yamaze amezi 5 yose we n'itsinda rye bazenguruka mu bitaramo. Nyuma yaho yakomeje kubyina henshi. Nko mu 1990, nko mu 1990 yabyinanye na MC Hammer, umunyamuziki w'umunyamerika wamenyekanye cyane muri hip hop. Abo mu myaka ya za 80 baramuzi. Byari mu kiganiro yo MTV Raps. Nyuma yagiye kubyina mu Buyapani amara y'amezi 4. Agarutse muri Amerika nabwo akomeza kubyina. Hagati y'umwaka wa 1997 n'1999 niyo myaka yabaye yo kumenyekana no kugaragaza ubushobozi bwe mu birebana no gukina filme no kubyina. Iki gihe Jennifer Lopez yatoranyijwe mu gukina filme yasohotse mu 1997 yitwaga Selena. Yavuga ku muhanzikazi Selena Quintanilla Perez wapfuye mu 1995, akaba yurubatse ibigwi bikomeye. Uyu muhanzikazi afatwa nk'umuhanzikazi w'ikinyejana cya 20 muri Amerika. Muri iyi filme Jennifer Lopez yakinnyemo ubuzima bwa Selena. Yahise aba umukinnyi wa filme wa mbere w'umulatino winjije miliyoni y'amadolari ya Amerika. Niyo bamwishyuye kuri iyo filme. Icyo gihe yavuze ko umushahara we yabonye wari ubutumwa bukomeye ku isi yose. Yongeraho ko ariko yababajwe no kuba nta bandi bakinnyi b'abalatino bagiye bahabwa ayo mahirwe. Guhera ubwo Jennifer Lopez izina rye ryarakuze cyane bitewe n'uburyo yitwaraga atarama, haba mu kubyina no mu kuririmba. Yagaragazaga ubuhanga n'imbaraga zitangaje. Umunyamakuru Roger Ebert wa The Chicago Sun-Times yarumiwe, maze mu nkuru ze amusobanura nk'inyenyeri irimo kumurikira benshi. Niko buri wese wamubonaga ku rubyiniro yatekerezaga. Yongeyeho atafite inyenyeri imurika ikemeza abafana 100,000 bari imbere ye. Mu 1997 yatangiye kugaragara mu zindi filme nka Anaconda, filme yari iteye ubwoba cyane. Yagaragaye kandi mu yitwa U-Turn n'izindi. Jennifer Lopez nyuma yuko agaragaye muri filme Selena, yavuga ku muhanzikazi wabaye icyamamare muri Amerika kandi gakundwa cyane. Nawe hakaba haraho byageraga karirimba muri iyo filme akanabyina. Nyuma yayo yahisemo kwinjira no mu mwuga wo gukora umuziki, no kuvuga kuwuririmba. Yaramaze kubona ko ashobora kuririmba ahereye ku byo yakoreye muri iyo filme ndetse n'uburyo abantu babyakiriye. Uwarebereraga inyungu ze ni Benny Medina.
yavuga ko Jennifer Lopez ari izina rishya rije kandi rizakwira mu itangazamakuru ryose ry'isi. Jennifer Lopez yiyumvaga cyane nk'ufite imizi n'inkomoko mu Balatino. Yatangiye kuririmba mu Cyesipanyol. Gusa uwitwa Tommy Mottola wari ukuriye kompanyi ikomeye cyane mu muziki Sony Music yaramusinyishije ngo bakorane, ariko nanone amusaba kuririmba mu Cyongereza. Igihe Jennifer Lopez yarimo akora kuri album ye ya mbere, Sony Music yatangiye gukora uburyo bwose ngo imuzamure. Ni nabwo yagaragaye mu mashusho y'indirimbo Been Around the World, indirimbo y'umuhanzi Sean Combs cyangwa se P Diddy, hari mu 1997. Jennifer Lopez yagaragaye muri iyi ndirimbo ari umwamikazi, akanyuzamo akanabyina. Guheraho abantu benshi batangiye kwibaza cyane kuri uwo mukobwa w'ikimero ndetse n'imikinire idasanzwe muri iyo video, kandi akaba mushya mu myidagaduro muri Amerika. Mu gihe bari bakibaza ibyo, Jennifer Lopez yasohoye umuzingo wa mbere w'indirimbo album yayise On the 6, hari mu 1999. Ni album yahise ikundwa cyane ndetse itumbagiza izina rye ku kigero gihambaye. Indirimbo zose zariho zarakunzwe, ariko bigeze kuyitwa If You Had My Love bikaba karusho. Iyo ndirimbo byihuse yahise ijya ku rutonde rw'indirimbo zikunzwe kurenza izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Billboard Hot 100, ibaho mu gihe kingana n'ibyumweru 5 byikurikiranya. Yari indirimbo y'igitangaza kandi irimo amagambo y'urukundo. Haje n'izindi zakunzwe nka Waiting for Tonight, Let's Get Loud, hakaza kandi yitwa No Me a Mess iri mu Cyesipanyol, yanagaragayemo uwaje kuzavamo umwe mu bagabo be, Mark Anthony, nawe arazwi cyane mu birebana n'imyidagaduro. Mu 1999, Jennifer Lopez yongeye kubona ahantu hamutumbagiza mu mwuga we w'umuziki ku rwego rw'isi, kubera ko yagize amahirwe yo kuririmba mu muhango wo gusoza irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'abagore mu mupira w'amaguru. Yaririmbye indirimbo If You Had My Love na Let's Get Loud. Iki gihe uyu muhango warebwe n'abantu miliyari. Ahantu habaye ahantu heza ho kugaragaza umuziki we ku rwego mpuzamahanga. Kuva mu mwaka w'2000 kugera mu 2003, Jennifer Lopez izina rye ryakomeje kurushaho kwamamazwa n'imyambarire ye idasanzwe, biherekejwe n'uko agaragara ubwabyo bimuhindura rukuruzi, ikurura abafana hirya no hino ku isi. Mu mwaka w'2000 ari kumwe n'umukunzi we icyo gihe P Diddy baserukanye mu bihembo bya Grammy Awards, yambaye ikanzu idasanzwe yahawe izina rya Green Versace Silk Chiffon Dress. Icyo gihe iyi kanzu yanze kuva mu mitwe y'abantu, ndetse ibi kintu cyashakishijwe cyane kuri internet mu mateka y'ishakiro rya Google icyo gihe. Ibi nibyo byatumaga album ye ikomeza kwamamara bidasanzwe, ndetse n'amafaranga ahabwa kugira ngo agaragare muri filme ariyongera cyane. Nyuma yaho ni nabwo yakinnye muri filme yitwa The Cell, ahabwa umushahara wa miliyoni enye z'amadolari y'Amerika. Yari menshi. Kuva mu 2003 kugera mu 2009, Jennifer Lopez yakomeje kumenyekana hirya no hino ku isi, atangira no kunegurwa mu itangazamakuru kubera ibyarimo biba mu buzima bwe, harimo no guhinduranya abagabo. Yabaye ingingo iganirwaho cyane mu 2003 bitewe n'umubano mushya yarafitanye na Ben Affleck twatangiye tuvugaho. Hagati y'umwaka wa 2010 n'2015, Jennifer Lopez yagarukanye imbaraga nyuma y'akaruhuko, asohora album ya 8 iri muzongeye kumugaragaza cyane nubwo itacurujwe cyane, yayise AKA, ayisohora mu 2014. Yari indirimbo zitandukanye zakunzwe cyane nka I Lie Ya Papi yakoranye na French Montana. Haje kandi First Love ndetse na Body yakoranye na Iggy Azalea. Iki gihe Jennifer Lopez yanasohoye indirimbo We Are One Ole Ola, indirimbo yakoreye irushanwa ry'igikombe cy'isi cyo mu 2014 ari kumwe n'abandi bahanzi nka Pitbull na Claudia Leite. Ibi byari intsinzi ikomeye cyane, yagarutse mu bihe bye byiza. Ni nabwo yasohoye igitabo akita True Love. Mu kwezi kwa mbere mu 2016, Jennifer Lopez yatangiye gukora ibitaramo byamwinjirije cyane. Yakoze ibitaramo 120 mu gihe cy'imyaka 3, akuramo miliyoni 100 z'amadolari. Iki gihe nabwo yasohoye indirimbo yakunzwe cyane Ain't Your Mama, ntabwo ndi nyoko. Mu 2017, Jennifer Lopez yongeye gukora ibitaramo bikomeye abyita It's My Party. Byari mu rwego rwo kwizihiza isabukuru ye y'imyaka 50. Ni ibitaramo 38 yakuyemo miliyoni 54 n'ibihumbi 700 by'amadolari. Ibi bitaramo ibyinshi amatike yabyo yashiraga ku isoko, ibishimangira ubuhangange n'igikundiro cy'uyu mugore. Jennifer Lopez yagaragaye mu mihango ikomeye hirya no hino ku isi. Mu kwezi kwa mbere mu 2021, yaririmbye mu muhango w'irahira rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden i Washington. Guhera mu 2022, uyu mugore w'ikimero bisa noneho naho imbaraga ze yazishyize mu gukina filme cyane kurusha umuziki. Zimwe muri filme aheruka kugaragaramo ni nk'iyitwa Marry Me. Iyi irimo n'abandi barimo nka Owen Wilson,
Maluma n'abandi. Ni filime yasohotse mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Jennifer Lopez ikimero cye n'uyu munsi ntikirahungabanywa n'ubwinshi bw'imyaka afite. Ni intambara nyinshi zarwanywe n'abagabo utabara, buri wese ashaka kumwegukana burundu. Gusa ntibyakunze kubera ko kugeza uyu munsi buri wese bakundanye cyangwa se bashakanye baratandukanye. Ubuzima bwe bwite bwo gukundana bwaranzwe no gukundana n'ibyamamare bagenzi be ndetse no kuvugwa mu itangazamakuru kurenza abandi bose. Abagabo benshi bagiranye umubano wihariye bari abanyamuziki, abakinnyi ba filime n'abasportif. Abagabo bamaze kubana abazwi ni 10. Uwa mbere bakundanye ni David Cruz guhera mu mwaka w'1984 kugera mu 1994. Yari umukunzi we w'igihe kirekire imyaka 10 yose. Bahereye mu mashuri yisumbuye kandi byari mbere yo kwamamara kwa Jennifer Lopez. Nyuma avuga ku rukundo rwabo yaragize ati Cruz yabaye umunyamahirwe kubona urukundo rwanjye rwa mbere. Uwakurikiyeho bakundanye ni Wesley Snipes, umukinnyi wa filime uzwi cyane muri Amerika. Bakundanye mu 1995 nyuma yuko bahuriye mu mushinga wa filime yiswe Money Train. Nyuma yabwo haje wa gatatu Ojani Noah. Bakundanye guhera mu 1997 kugera mu 1998. Uyu we yari umunyakuba w'umuserveri wavuyemo umukinnyi wa filime. Ikirenzeho baranashyingiranywe baza gutandukana mu mwaka umwe gusa. Hakurikiyeho Sean Diddy Combs PDD. Uyu uherutse gufungwa. Bakundanye guhera mu 1999 kugera mu 2001. Urukundo rwabo rwabaye urw'abantu bombi b'ibyamamare kandi ruvugwaho cyane. Ntirwarambye nyuma yuko abashinzwe umutekano wa PDD bakoze amakosa bakarasa abantu mu nzu y'urubyiniro bari kumwe na Jennifer Lopez. Icyo gihe umurinzi wa PDD yanakatiwe gufungwa imyaka 10. Nyuma yaho Jennifer Lopez yashakanye na Chris Judd wari umubyinnyi we kuva mu 2001 kugera mu 2003. Batandukanye nyuma y'imyaka 3 gusa. Icyo gihe umugabo witwa Ben Affleck yasaga n'urekereje, bahita bakundana mu bitangazamakuru bakajya babita Benifer. Ben Affleck ni umugabo wamenyekanye cyane mu byo gutunganya filime no kuzikina. Iki gihe ntabwo bigeze bashyingiranwa, baje gutandukana kubera igitutu cy'ibyavugwaga mu itangazamakuru. Bakundanye guhera mu 2002 kugera mu 2004. Nyuma haje umugabo wa karindwi Mark Anthony, umunyamuziki. Uyu barashakanye babana imyaka 10 kuva mu 2004 kugera mu 2014. Umwihariko wa Mark Anthony mu bandi bagabo bose baciye imbere ya Jennifer Lopez nuko ari we babyaranye, bafitanye abana 2 b'impanga. Akandi gashya ni nawe mubo bashakanye nk'umugabo n'umugore barambanye. Uwa 8 babanye nawe ni umubyinnyi we Casper Smart. Bakundanye guhera mu 2011 kugera mu 2016. Nyuma yaho guhera mu 2016 kugera mu 2017 byavuzwe ko yakundanye n'undi munyamuziki w'icyamamare Drake. Jennifer arusha Drake imyaka 17. Ibyabo ntibyatinze haza wa 10 Alex Rodriguez. Nanone ariko uyu yita A-Rod. Uyu ni umukinnyi w'umunyamerika wa baseball, ni icyamamare cyane. Bakundanye guhera mu 2017 kugera mu 2021. Batandukanywa no gucana inyuma ndetse n'ibindi bibazo bishingiye ku kutizerana. Nyuma yaha Ben Affleck bari barigeze gukundanaho guhera mu 2002 kugera mu 2004. Yaragarutse nyuma y'imyaka 20 batandukanye maze basoza umushinga bari barasubitse barashyingiranwa mu mwaka wa 2022. Gusa mu mpera z'umwaka wa 2024 baratandukana nk'uko twatangiye tubivuga. Ubu uyu mugore nta mugabo afite ndetse avuga ko nta n'uwo bakundana. Aherutse kuvuga ko ikimushishikaje ari ukwiyitaho no kwita ku kazi ke. Kuva yatandukana n'umugabo we uheruka Ben Affleck ntabwo yahwemye kugaragaza uko yishimiye uko abayeho ndetse ko nta n'undi mugabo arimo gushaka, ngo arashaka kubaho wenyine yishakira ikimushimisha kandi abayeho mu buzima bwo kwigenga gusesuye. Uyu mugore bibarwa ko atunze miliyoni 400 z'amadolari. Avuga ko yakunze umuhanzi Madonna kuva kera. Rimwe amuvugaho yaragize ati "Jye narebeye kuri Madonna, namwigiyeho kuririmba, kubyina no gukora cyane. Muri politike ashyigikira cyane ishyaka ry'abademokrate muri Amerika kandi anyuranya kubi na Perezida Donald Trump. Yagiye agaragara mu bikorwa byo kwamamaza Barack Obama mu 2012, agaragara mwamamaza kuri televiziyo ndetse n'ibikorwa byo kwamamaza aho byabereye akahajya. Muri Super Bowl halftime show mu mwaka wa 2020 yaririmbye indirimbo ye Let's Get Loud. Yari yifubitse idarapo rya Puerto Rico aho ababyeyi be bakomoka. Ibi byasobanuwe nk'ubutumwa yatangaga kuri cya kibazo cy'abimukira kiri hagati ya Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump yashyize ingamba zikomeye cyane zitavuzweho rumwe. Mu batarazishimiye rero hakabamo Jennifer Lopez. Jennifer Lopez nta nk'ibisindisha cyangwa se birimo caffeine.
Ibi abikesha imyitozo ngororamubiri ihoraho akora, ibishobora kuba ari bimwe mu bituma atanasaza. Aracyagaragara nk'inkumi kandi afite imbaraga zihagije. Bavuga ko ari urugero rw'inyenyeri itazima mu isi y'imyidagaduro. Ni ikimenyetso cyo kwigirira icyizere, kutadohoka no kugira igikundiro kitagira ingano. Uyu munsi Jennifer Lopez ni umwe mu baherwekazi bo ku isi. Atunze miliyoni 400 z'amadolari nk'uko nari mbivuze. Yarekuye mu bikorwa by'imyidagaduro nk'umuziki, sinema no mu bucuruzi bwe. Mu nzu Lopez yakoreragamo ibitaramo yiswe All I Have Las Vegas kuva mu 2016 kugera mu 2018. Mu bitaramo yahakoreye yakuyemo miliyoni 100 z'amadolari. Yagurishije kandi cassette records miliyoni 80 hirya no hino ku isi kandi nazo zavuyemo amafaranga menshi. Byabaye ibindi noneho yongiyeho n'ubutunzi akura muri sinema. Bivuga ko buri filme akinyemo ahembwa hagati ya miliyoni 10 na 20 z'amadolari. Naho nko kuri filme igizwe n'ibice byinshi season, urugero nka American Idol, yishyurwa hagati ya miliyoni 12 na miliyoni 20 kuri buri season. Afite kandi n'ubundi bucuruzi akora burimo gucuruza amavuta n'imyambaro. Afite inzu nyinshi yashoyemo amadolari menshi. Inyinshi zirakodeshwa, ziri mu bice nka Bel Air, Miami, The Hamptons, New York n'ahandi. Izi zonyine zifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari. Ibi ubyongereho imodoka zihenze atunze.